Assalamu alaikum and welcome dear students on e-learning Pashto online learning platform. In our today's idiom section, you're all welcome right here in this lecture. So today I'm going to share you and teach you 10 the most common idioms that are used in our daily life. So to get started, let's go on. راځو د نن ورځې هغه لس عام یا ترټولو زیات کارېدونکي اصطلاحاتو په اړه خبرې کوو. So the first one is to peg out. To peg out means to eat a lot very quickly. Peg out معنا دا چې ډېر زیات او زر زر خوړل. یو څوک چې زر زر خوري او زیات یې خوري دی ته peg out ویل کېږي. My friend pegs out the Maggi as soon as I finish cooking it. وای زما ملګری ډېر زر زر او ډېر وخوړه دا میجي کوم خواړه دی وای څومره زر چې ما اشپزي ختمه هغې خوړلی و. What do you love to peg out? Is there any particular food that you love to peg out? Or do you know anyone like among your friends who often pegs out? Okay, the second idiom is once and again. Once and again means تکراری ډول سره یا repeatedly بیا ځلې چې ویو. I've told you once and again that I want to sell my kidney to purchase iPhone. ګوره ما درته تکرارن ویلې چې غواړم خپل پښتورګي خرڅ کړم تر څو آیفون واخلم. Amazing. Make a sentence you. Next, we have not born yesterday. Not born yesterday means اوخیار ته ویل کېږي. ځینې خلک وایي که نه وایي زه خو څه ماشوم نه یم، یعنې زه خو دومره ناپوه هم نه یم. اوخیار تکړه ته ویل کېږي. یو څوک یو خبرو کې مړه وایي زه خو څه ماشوم نه یم، زه خو په دې پوهېږم. So in this type of situation we use this idiom not born yesterday. Well, you cannot befool me this time with your fake promises. I was not born yesterday. Well, دا کړه دی وایي ته ما دوکه کوی نه شي په دې دروغجنو وعدو باندې. زه خو څه ماشوم نه یم یا زه خو څه ماشوم نه وم. Okay, next. So far, so good. So far, so good means تر اوسه ښه یم یا تر اوسه ښه. يعني مثال كان زي ما جي how are you today and you say so far so good ولا ترسى يا ترسى خيم. Things are going well up to this point يعني تر this وقت پورې ارسه خدي دي نور څه باقي دی الله خکي. So what about you? How are you right now? Next we have first come first served. First come first served means ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. Yeah, the first to arrive will get this something. يعني هغه اول کس چې رسیږي نوبت د هغه ده. يعني مثال نوبت موضوع کې دا راځي. Free tickets will be given out on a first come first served basis. مفت ټیکټ د نوبت په شکل کې به ورکول کېږي. مثال اول چې څوک هغه ته هم د تر څه مخکې وځو. Next we have spell the beans. Spell the beans means give away a secret. راز افشا کول. یو څه پټه خبره وي هغه خلکو ته ویل. Who spelled the beans about her affair with Kumar. وایي چا دا راز افشا که د هغه اړیکې یا د هغې کارونو په اړه د کومار سره. Can you make a sentence about spelling the beans or have you ever spelled someone's bean? Tell us about it. Next we have on cloud 9. On cloud 9 means extremely happy. يعني ډېر زیات خوښ او خوشحاله. Like when you are in full mood. So extremely happy. You can talk automatically like on cloud 9. I was on cloud 9 when I heard about the benefits of demonstration. وایي کله چې ما د مظاهرې هغه ګټې په اړه پوه شوم زه ډېر زیات خوشحاله وم. Later I had to jump from cloud 9. او بیا وروسته له خوشحالۍ نه خفګان ته ټوپ مې کړی نه خفه شوم. Make a sentence you guys. Next we have hang in there. Hang in there is a bit more motivational and inspirational, inspiring idiom, right? And hang in there means actually
د لاسه مه ورکوه، ناامیده کېږه مه. don't give up. کله چې یو څوک تشویق کوو مونږ نو تشویق لپاره هغه نور داسې یو حالت کې وي چې هغه هر څه د لاسه ورکوي، ناامیدي او خفګان حالت کې وي، نو ته ویلی شي hang in there, don't give up. دا معنا ورکوي. I'll hang in there because my current urgent will do come. زه به ناامیده نشم، زه به لا هم انتظار وکړم ځکه زما current urgent به راځي. Can you make a sentence? Next we have get your act together. Get your act together means work better or leave. ښه کار کول یا پرېښودل، ځان سمول. یعنې موږ یو یا کار وکړه یا لاړ شه. Get your act together. یعنې کار باندې when you focus on the given task or activity, so in that case we can say get your act together. I'm fed up with your plagiarized content. ویستا دغه کاپي شوي محتویاتو نه نور په تنګ یم. get your act together. یا سم کار وکړه یا نو لاړ شه، دا څه معنا لري؟ هر وکړه دې کاپي پیسټ ماته کوي. get your act together and start learning English. What about your example? Next we have cut the mustard. Cut the mustard means come up to expectations or do a job. ښه کار کول، د تم او توقع په اساس عمل ترسره کول، داسې یو څه کول چې خلک تا نه همغه توقع کوي. Asa Ram has cut the mustard as a good man. ودي همغه څه چې تمه کې د همغه ترتیب سره همغه سي توقع اساسي کار ترسره کړم. So has it ever happened that you cut the mustard? So guys, these were the 10 most commonly used idioms. So if you want to just hold on these idioms, try to make example and try to use these all in practical conversation and communication. So next time I join you in this episode of Idioms of the Day. Until then, it's goodbye and see you all guys.